college raunu senai di osamatani nai hangkai college raunu senai di fadi haiklai chipchiri kolai sikla sikli rauni raimo apnai nai jotono kal kata bahau lagi contestant number 1 amphobon saklai gela bumung prai dibaksana bumung renai second round awak puila rauni radua prai election nata ta chini bustanga ba present final kolai saroni jenai thokbu kolai saroni je discipline kolai saroni je rauni tomung jamu rono present khai tabu contestant number 1 now we will be present kolai costume show. College rauni tanuk cumung tai college rauni garam garam no purna bagai chini sikli rao kebangan hal roboi brau rehearsal kali mane ini azagawa kawai rai bamane pandawa brau brau ni garam no purna bagai tai joto dulu college rauni tanuk cumung no purna bagai brau tulis jotono place dapat kharaab lagi apni lagi sini contestant number 3 chili sikla tak kharaab sa khai debu jotono manager mobile camera hai ateba manager capture camera mane bagai yang kainai chili kamu tai chili tunggu gana sistem berjalan kacang itu kalau youth society ni bukan terkait tapi kalau youth society ni luar biasa. Ini jampui jala adi blok kerja, jampui jala girls high school ni kekalawan ini present kacang itu sisi ni ciri tanggung cukup. Jadi eklas contestant number 4 jotono ball kata bahwa lagi please ciri sikli ni bagus asal tahu nuhun yang kai LED screener zat tahu kotormak lagi please jotono arah nahdi Nata play dan buat play penuka pada hari contestant number 5 cini bersama khai itu cini contestant number 5 cini sini ni tanggung rana tunggu joto ni bersama khai itu contestant number 5 sahabat jadi orang tak lain di Miss Kolai by Mr. Kolai Bestang bisiwa cini kalau youth society ni kalender modern sip mana ni bagai question round atau nai apa ni bisuntik ayu so takai bisini bis kalau by Mr. Kolai dosen takai pas nai ada orang dosen cini 2024 ni kalender dosen bis kalau by Mr. Kolai dosen mukhan dosen nomor apa guys jam jatuh aham play jam judges ada bangkai nai judge kayaknya bagus contoh saya naik tangga contoh saya berbuka judge kayaknya bagus ini apa nana songsangan yang bagus ciri kebapa sponsor kita bahaya sebapa so paitaka sponsor kayaknya dong ibu bahaya so sampai naik pada iklan contestant number 7 jadi peserta tambah pajak contestant number 7
Question number 8. Mukham piting ilu. Kesanggo koi lele. Ibu datang sisi. Bodong ngatak lagi Miss Koloi. Pati heklai su. Cini Mr. Koloi batai lene rono su. Zapa koromane bisik lagi berono. Taibu.